Haini hai khapangni mare kiching sungrokno hor kaham nongno lamsogo kokbrok khini tek entertainment YouTube channel o mare kiching sungtini kesipai super sel na tui sungtini saimanani swkang norokno puila ang saikhnari wano je Aadhaar card jeta UIDI ro jeta changing khaimani abo je swkango tongmani address change a jagao bwtui hai change hingka kai mane buphani bumungno chwng jodi bul eba chwng chini buphani bumungno kwsarna hingka kai Aadhaar o mane bwtui khe chwng kwsarinai amno tui kisa nongno phunuknai do phiaba ang nainai wngkhepe Aadhaar ni o jaga nongno ang website phaika do nongno phunuknai abo chwng nongno phunuknai KCPI ni nongno ang offer phungnani swkang mobile phungnani swkang tangi hingka kai mane norok baksa confuse nangjago je address change khaina bagui chwng o website o phaiya diba phiaba tabuk a je change khaina bagui a option riliya mane bobo hai riya ngi tokha nongno nang sawana tini khoroksa takhokni ang khaina bagui chai tokha eka aboni bagui chwng o jaga je jaga hapdi download Aadhaar phone hapdi do hapka hingka kai o jagao chwng thanga hingka kai nugo je address update wngko update ni a jaga nugan nong nang phunugan do a jagao thangui norok niji habui naidi habui naika hingka kai a jagao kaisa address update tei the family members ba family head update ni tongo hingka a family a update o click khaika hingka kai no sini je buphani je Aadhaar chwng ma togo abo bo buphani Aadhaar bai mobile number link ma tongo do jemon romdi iko jaga website phaika do hingke ang o jaga ani Aadhaar number ang sirinai do hingke sama kokta hingke phiaba ang taka jaga ani Aadhaar siya tangi hingke mo ongkong thanai tamsukamo copyright khlai thanai hingke tangui oro to ang Aadhaar no blur khaimia bla hingke chwng address update khaina bagui tam khaina hingka naidi chwng afuru romdi norok o jagao login o thangya kanui Aadhaar sini bile hingka no a jagao ongko phaiyana tamsingkamo address update khaina bagui option phaiyana afuru o nwng sidi ang video tui tongkha tal daki no a video hingka ang no kisa information rima se hingka norok ang tui tabuk try ta khaidi Aadhaar ni kisa server problem wngui tongo ta ama haida hingkai amsukno mo Aadhaar ni hingke phari chwng tini sini real topic o thalayana je tini topic wngkha chwng teisa haini hai mobile nailaigonai hayadiba mobile second hand nailagonai ang norokno recommend khainai norok KCPI super sale tui mobile tona hanai nahana pano norok ongyani sogyani mane sudu order simi riui norok cancel rok khlaina hingke norok ni rang magana thanai tamo KCPI super sale tui jodi manui nung order khlaiui jeri cancel khaika hingka kai aboni cancel ni refund maya abo kaisa bokhorogo kaisa muito narokdi te kaisa nung je device no hamjaka a device no logi no nung order khlaidi order khlaiya hingkai abo out of stock thango jemon rok o jaga nugui makhana out of stock ni thamarok 13 tongman naidi 16090 taka khlaiui oro iPhone 13 Pro tongmani 40720 taka khlai Realme X50 Pro 12GB obo tini order wngkha nongno tini phunukana ang jeta live jeta order je wngui tongmani abo nongno phunukano iko jemon tini je order khoroksa khaika hi Realme X50 Pro 12GB 256GB Grade C Plus ni bini obo sudu back panel kisa damage hingkai 13 obo order khlaijakha obo miyarogo khlaijakha na Grade A ni oboni unboxing video rok chung nailaiano bwskang salo hingkai usang kaisa khlaika iPhone 7 4560 taka COD soho Grade C ni mokhai 2GB 128GB tei 14 Pro tini haino tongmani obo mane vehicle borok ni jam wngui mane sokpailia obo khuna bini expected date hingka takhuk bo nai toka hingka kai boni device daki no mannai hingkai khana rogo mana chance tongo hingkai chwng abo nugui mannai hingke tabuk je jara live nai tongnai norok no takhuk tei bukuk sokna ang recommend khainai norok
bo device nainai norok kisa comment box o thangni comment khai saka hingka kai ang nainani bagui ang tebo excited wngnai hingka kai norok naidi naiyakani uansukdi bo device no hanai te kaisa norok nongni device tongtutui mane te kaisa katal na hanani mane tamnani rang bayui swbayui khe lab kwrui rang rok norokni tamnani haino ta paidi tongkutui le tamni hingke rang to haino phaiya abo kaisa muitu narwgri hingke aro o kwbangma borok no comment khaikha like dan tamo kwchangmani joma tiya bobo okay hingke abono hingke tinini topic wngkha chwng tini 13 14 abo offer choli tongo abono tui norok jodi nahaka hingke norokni bai kaham wngnai best o jaga norok nugui mankha na iphone apple 14 jeta 30,230 taka khlaiui grade A ni device nung mani mano oppo pura fresh condition hingka kai obo offer limited offer iko fresh condition norok nugui mankha na photo o no kuno scratch kwrui ihi pura camera bo kuno kwrui pura ekdom mane scratch kuno kwrui nungo bono naharui mano abo haita hingka kai aboni bagai ang norok recommend khainai norok o device no nahadi jodi kebo interest hoka hingka kai kuno change kwrui pura new condition nungo bo manui mano amo haita hingka grade A 30,000 jodi norok nahana wngkha hingkai norok ang bai kwrwnglai di norok nahari mano hingkai abono kari chwng jemon o jaga line by line nokno phunuknai Samsung Galaxy S21 mo grade B- ni mobile bobo hai naidi o jaga o nugi mankha na obo fresh condition mobile ni hi jara android hamjaknai rok obo norok nahari mano ihi hingkai oboni Q Sripur phunuk rinai Q Sripur bo pura kaham sudo only screen copy mobile tungui rema mano abo hai screen copy mane tamo abo kaisa muitu narwdi display change khlaijak kha ama haita hingkai teha tongo Samsung Galaxy 8 ihi obo tongo obo norok nahari mano kom damni bisingo back panel damage nung swnamui tuina hingke nahar mano Vivo X70 Pro obo norok nahar mano grade C ni je jara Vivo mobile hamjaknai borokni bagui back panel damage obo damage hingke damage no nungnai abo hai hingkai honor nuk tongo ihi hingkai o jaga tebo tongo Vivo rok tongo hingkai norok no je phone tongmani ang phunuk tongo nainani norok o jaga hingke ang takpono search khlaiyako je mutui hinui ang just tini je bulk mobile o tam tongo abo nokno phunugui tongo hingkai o jaga tongo Google Pixel grade B+ 7 Pro obo 12 GB ihi obo nahari mano screen timi copy bini photo nokno phunugui riwano nadi iko pura fresh condition norok obo nahari mano bini dam bisiya 19,220 taka mane obo jodi chwng total price pani thaka hingke langka dam wngnai uansuknai di obo haita hingkai tebo painai jodi tonga hingka khe norok ang bai kwrwnglai mano iko iPhone 14 teka 30,000 grade B+ omo hai grade B+ ihi omo hai hingke bini change tam Q Sriput naidi kuno change kwrui sudo battery simi 80% mannai amo hai hingkai IQ tongo IQ thiru Samsung Galaxy S70s rok tongo grade C ni jara 5,000 budget amo high budget rok ni tui hamjaknai bo wngkha second hand pono baksa grade A hingkai new model nung manui mano te tongo Samsung Galaxy S22 ihi iko abo nung nahari mano phiaba line ganang phainai amo haita hingkai chini device o tebo kwbangma tongo jara Samsung Galaxy S23 Ultra hamjaknai mane ultra hamjaknai borokni bagui ihi nainedi moha phone belai no koto 6.8 inch hingano o mobile oro bini Q Sriput naidi Q Sriput naimani yagulo norok doni nahana hingke norok naharui mano amaita teka tongo S20 rok tongo S20 Plus rok tongo Realme 13 5G rok tongo ihi ama hai mokhai bulk section tongo do tabuk
baksa wngkok sano Realme mobile sano hingkai Realme rokbo nongno phunuknai bagui ang chaitoknai single mobile o single mobile ni mobile nahaka hingkai tebo kaham jemon Realme tamo device tong abo nongno phungna bagui chaitoknai Realme C55 Realme 11 Pro Plus Realme Narzo 20 amorok tongo Realme 9i rok tongo Realme C35 Realme Narzo 30 rok tongo Realme 12 Pro Plus tongo o jaga norok nugui mankha hingkai o jaga bini QC naidi o jaga QC norok nainani deskapano nango tamni hingkai o KG5 Supercell tui jodi mobile nahana hingkakai hingkai Realme 12 Plus 5G tongo Grade B ni screen copy ti box mannai o jaga o swijak tongo obo nung nahari mano obo o device jodi Realme jodi hamjaka hingkakai obo nung nahari mano oboni photo kwrwi tini khoroksa takhuk order khlaika photo krijat ama haita hingkai tabuk norokno iOS ni bisingo phunuknai jemon romdi baksa 10 sano 10R rok sano iPhone 10R mane omno XR bo hino bini QC naidi QC na nai nung nahari mano o jaga hingkani ni tam problem phainai sudu better simi service phainai oboni dam bwsuk Grade B- ni XR ba 10R 3GB 64GB ROM ama hai eko jaga 10X bo tongo o jaga 10 bo tongo hingkai nongno ang phungna bagui chaitoknai 10R taikha tongo 12,110 taka obo o device tesa sao hasingni slai mo tesa sao hingkai Grade E Plus bo nahai mano haifano E rok no khang recommend khaiya nahadi hinui E o kisa device defect no phaina chance tongo D bo nahar mano Grade D ama hai hingkai jeng tabuk thalainai 11 thalaiyana 11 single mobile si phunuk tongo do oboni nok photo nugui manglak iko 11 Pro tong kaisa 16,280 taka jara puro mobile hamjaknai aro screen copying nai bini Q3 put phunugui rinai iko sudu only screen simi copy tei kisa scratch tongi mano ama hai hingkai 12 thangonai mo single mobile ni simi phunuk tongo do baka swngano dara 12 10,000 kama mano Grade D minus manai pia minus hingka kai mane mobile ni condition asuk hamglak jemon rom dero tam sika back camera hamya face sensor bo hamya screen bo ngya misao hingke nung joto mono mane kutang ya compromise khaima kai nung nahari mano ta amtui hai hingke jemon nung kaham nangki romdi ko o jaga o C plus rok nahadi 16,410 taka ama hai nung obono device no nahari mano bini Q3 put naidi pia warbo camera glass pruken battery health bo 80% ama hai norok jodi kebo norok ni bwkhani mote naina muchungui tongo hingke device ang phunukna bagui chaitoknai 13 thalai 13 no 13 18,000 kan 13 tabuk manui tongo kaham jeta C plus o chini tamo tong hingkai hingka aroni bisingo chung tikisa dam bari jodi box bo mana hingka 23,050 taka o jaga kabangma tongo screen copy hingkai 19,000 hingkai tekha tongo 22,000 ni tongo 22,000 ni hingke bwsuk naidi o jaga 22,000 ni hingkai battery simi 80% mannai hingkai chung aboni bisingo chung jodi 23,000 ni jodi nung chung naika hingkai o jaga tam mannai naidi Q3 put naidi kuno angko kwrwi sudu glass panel kisa tin damage mannai abo haita hingkai ang recommend khaikla glass panel bajar on tana hadi nini khoroso thangnai 15 no phaika 15 Pro tongo hi device Grade C ni tongo 296GB hingkai o jaga o sudu new mane kuno paltok jagao hingke 54,000 thanai 15 Pro o jaga naidi nor Q3 put naidi hingkai aboni bisingo 15 Pro tekha tongo Grade B plus ni screen simi joto olo ke tongnai obo nung nahari mano only screen unknown nok nugui mankhana obo nahardi obo norok nahari mano Grade B plus Grade A amo hairok
belano kaham grade C bo C plus bo kaham no grade C plus hote khe tongo hi naidi norok naismita tongdi jodi channel ko tala phaika subscribe khlai di tei norok tei subscribe khlai tei like khlai di tei comment khai sadi bo device nainai mota ang ani muchungdi nongno phunugui tongo 15 Pro hi sudu only screen simi change sungjak oboni dam 43,570 টাকা COD charge 600 টাকা ফাইনাই 15 tongo na dio jaga grade C jara 15 model hamjaknai mane dynamic island ganang ama haita o jaga 15 no tamo changes tong ngangkai o jaga mo sudu screen kisa o jaga screen reduce tong o jaga repair cost hincha o jaga aboni kisa problem nang naharnakai nahari mano oboni dam hingkakai 21,580 grade D ni do ama hai hingkai grade C ni hingka 22,015 screen copying nai obo naidi obo norok jadi muchungke norok screen ko khainang di screenshot ni narak di norok paina muchungke paimon te kaisa একদম ফ্রেশ কন্ডিশন তে কাছে মানে রেখা আইফোন যেটা 15 মডেল 6GB to 56GB গ্রেড সিনি বিনার তাম চেঞ্জিং দং নং ফোনগরি বানো কিউ সিওর লাঙ্গै হমকা সিঙ্গেল মোবাইल नि फुनुगै tongo obo purchase India ya screen safet angkai safet angkai tei minor paint peel of less than 2 bubbles abo bubbles ganang rok naita gamti rok no khai nahayai tongkhai no angkhai sajago asuk hamya nokhe rangkhibi tanahadi gabon bagno nang kaham product no phungno bai sai toknai nahana bagai sai toknai ulowo nungno kha koinai je ang nahya tongjakliya mane ama hai mane ni bakha koinai gabon bagai ang norong recommend khainai norong jodi nahano hangkai kisa kaham model nai nahadi Salman হাই নেই খাইকে কোনো একটা সাজানো তখন সাদি 14 ni bisung naidi sungna musunge sungi mano phone rok naina hingke norok sadi bo phone no nainai comment khai sadi ang nong bagi phung no bagi chai tungnai 14 ta kaisa phone riban nong no 14 model grade B tini ang nong sudu kaham model sim phone goi tongo tangi hingang kai hamya no phone goi tam khainai iko obona hari mano ব্যাটারি 85% থেকে 100% নং মানি মনো 14 বিনি কস্ট বসে 27,310 টাকা 14 যা হামজাকনাই আমাহাই 14 Pro গ্রেড C প্লাস 6GB to 256GB ইহিও জায়গা নাইদি কেসিফাই সুপার সেল রমদি বেশিরভাগ বরক ফোন নি উনকো খায় iOS no tino borok khayo iko nainadi hey hello only money price because de Burma takuk because de Burma nang mane tam sana naika kija bujogoi saka hangka kai mane comment khai saka hangka bujinai nang tam kongnos tui saka buji mali ang mo 16 Pro to 56GB C plus kebon angka hangkai sadi ang nongni bagai order place khlainai only 600 টাকা COD nangnai hingkai je taka sambo jonar dei 20,000 jora hingkai tamnani unko nangnai 520,000 ni kabang hingkai 600 টাকা COD asukno app ni mung tamo hingkai app ni mung hingkai KGFI Supercell norok aro register khlai habdi haboi norok phone ni photo nuknai tei norok tamnani price ke nuglak photo nuknai tei norok কিউ সিরি ফুট নুক নাই ফেবনক ফুটো নুগি মাংলা ইনকেন যদি ফুটো নাইনা মুসুমি তো ইনকেন রক আংমি করংদি মোবাইল অর্ডার না মুসুমি রক আংমি করংদি আনি WhatsApp নাম্বার ডেসক্রিপশন রুজাক নরক নাই থাঙি নাই মানো এবা তাবক যদি নোট খাইনা মুসুংকাই 7628035892 অর নাম্বার নরক আংবাই করংলাই মানো যদি নাংখা হংকে করংদি হাইনো মানে টাইম ওয়েস্ট খাইনা বাকি হিংকে তা করংদি আবুন সাইরু আং সারাই কক নাইদিও জায়গা 16 plus te kaisa tongo sorry 14 plus tongo te kaisa naidi ihi plus jara phone koto hamjak nai rok of phone rok na hari mano screen simi copy ama haita hingkai
tabuk hingga norok nang phunuknai jeta phone ni photo bo nungna jat mokha bulk mobile o phailai chung bujika bulk mobile o chung tabuk phailai o jaga baksa sungo Samsung A35 to tongo naine gana Samsung A35 tongo Grade D plus obo no photo so phunuknai iko fresh condition uklok phiaba inke bini bisingo tamo tong abo nangno phunuknai norok nainarok di do norok jodi order khlaina hingke norok screenshot buinarok di ang live phunuk tongphuru norok ulo order khlai mano o mobile kaham pura fresh condition phiaba bini kaisa defect hingane tamo iko jaga green line phaio nung oboni display ma paltoknai mane thung to manai do haibon display paltogoi tuina hingka hingkai nung o mobile no nahari mano o jaga no swijak tong Q series photo lines on screen flickering mane flick naita ama hai hingke nung jodi mono ang niji swnamna thaka hingkai display dam busuk thano Samsung A35 ni thangram tei romdi 5,000 ang norok no tabo kaisa website rwnai abo hingka hingkai jeta chungi screen paltok mano ang tabo no kurmo thangi phunuknai Galaxy A35 ni screen jodi norok paltogoi tuinani apti haino interest tok hingka kai maxbit.com o chung thangai a jaga nokno phunuknai norok yang tui je kuno Android phone nungtun iOS phone nungtun norok ni manui parts nangka hingkai norok o website thangai norok manui paina hadi manui kaham no mano norok sudu yang tui manui paidi jeta a manui no painai norok kaisa software mane paltok jaknai mane tamnani aba himikar dukano eba tamnani repair dukano thangya kanui nok sadi je anthanio ungko tongo jeta display tongo ana sudu display paltok rohodi norok sudu mojuri jeta swnamani dam simi nangnai norok display dam nanglak jemon Samsung Galaxy A35 ni thasingo display flickering chung nukha o jaga display combo folder nangaboni bagi obo nangnai do obon dam busukba 1030 taka se o waibo nung thungui mano bujikha thungui mano hingkaboni bagi norok paina hingka hingkai o je website thangoi jotto mano o jaga o nini Android tei iOS jotto device o jaga mano mane parts rok battery rok mano ang tui thangi paidi ang tui klai khe norok manui mano bujikha hingke kaham no hingke 11 okay 11 busuk choli tong tak nongno phunuknai 11 chung bulk mobile no phunukano iPhone 11 12 tei 15 hingka hingkai thajung ang phunukpai kha 22,000 choli tongo jodi nung interest tok hingka 22,000 nahar mano aro kisa defect tong ang oro phunuknai tabuk 11 taku khoroksa chungka 11 hingka hingkai grade D minus ni nahana mano Q series put naina hadi bini glass panel damage sungnai battery bo change sungnai hingkai back camera rok asuk hamglak hingka o jaga naikha hingke chung tamnuk display bai battery change mano hingkai obo grade D minus ni bo nahari mano iko phone ni condition kaham no nok nugui mankha na haipano angkhe nokno recommend khaio minus rok ni khai nahaya tongkhaino chawo nung jodi nahana hingka o device no nahadi 15,220 taka hingkai memory bo kwbang storage 296 GB grade C ni sudu o jaga battery simi ongko ongnai 80% ongnai phiaba o jaga damage sungnai iko back panel nung paltogoi ma sinaita hingke fresh kaham mobile nokno phunukdiman tongode grade C minus tongode grade C plus iko 13,890 taka obole nahari mannai tongode do iko obo nahari mano sudu only battery simi change obo nahadi jodi nahana toka ang like reason obo ongko ang add code to card khairunai jodi nahana toka hingkai norok ang contact khaidi grade C plus ang je nahadi himan device norok nahana di abo kaham no phainai only battery simi norok ko jaga norok nugui mankha battery simi unknown nugui mankha hingke mo norok nahari mano 11 jara 11 nangnai tabuk phaidi 12 man dam klani bising phunuk tongo do iPhone 12 ni ulo ang 15 phunuknai nasin tongni takhok
ang tagni nainai 12 naidi grade B ekdom fresh condition mannai 64 GB ihi pura new condition mannai kono change kwrwi ekdom new obo iko nungo device mannai kwkrang green color ni iko kono change kwrwi do norang naidi oro ang kaisa ke phunukka hingkai naidi o jaga model nangkha sadi fiba RAM hingkai kaisa komnai grade C ni phunuknai rom hingkai kaisa komungnai mo C no iko 64 GB hingkai jodi norok 128 GB na hingkai 15,830 taka ihi mona harmano grade C plus ni battery simi change obo khaido hingkai norok na harimano piate kaisa KC5 super cholang je nong phone tongman tabuk live bo obo logi baksa angko hingkai mane kaham ke paisi jago do mane bui paisi uta te kaisa website bui bo phunuk tongmula muti haikita order bui paisi ungka phurkai out of stock thang abon bagi je nung product na hamjakka logi ongko order kangkai marogu baksa marogu yarok thango ikomo omokhai battery change camera change hingkai tabuk 15 nongna phungna bai chaitoknai 15 iPhone 6 bo phunuk di hincho motui khe nai dara online bai khe online geto nung naimanglak jodi naina hingkai nung tamnani sudo QC bai photo simi naimannai jodi price naina muchunga hingkai ani description mobile number jak tongo norok naharmano norok o jaga 15 ni series nugi makhana oro plus pro tongo je 15 hamjaknai phiaba 15 o jaga kwrwi bulk mobile o kwrwi puro tongo hingkai o jaga puro simin tongo jaga puro ti plus tongo hingkai naidi o jaga kaisa puro ihi condition fresh condition o jaga sudo display simi unknown obo nungna harimano ihi obo phiaba India ni abo hingkai tabo 15 jodi nai single tongo do hachingno ang like sirinara khnabo phunuk rinai iko obo hachingna de logi no o je ang grade B ni phunuk gera nongno iko logi no obo out of stock ngi thaka mane bui paisi ka bo grade B ni ang no sayadi ba mane nung chajakhe order marnai mane nung jodi paina hingkai ta 15 iko 15 tongo grade C nadi je chajaknai copy screen mane sudo display copying nai omo hai 22,630 taka order na khari mano bini QC thisa hainai phunuk 15 je chajaknai back camera kisa bularnai screen unknown nai asukna bin defect buchikada obo second hand hingkai iPhone 6 naidi iPhone 6 tongo phiaba condition asuk hamia iPhone 6 grade D minus tongo grade C minus tongo grade C minus hingkai bini QC report nongna phunuknai tako khoroksa ngo phunuk dinchao o jaga bluetooth working ya vibrant working ya obo nang na hana bagi recommend khaiglak ama hai tei 6 krei hingkai 14 21,000 khe o mana tongo hi grade C plus ni copy screen naita copy screen mane no display change do ama haita gendra wansung naidi KC5 super cholo asung mol kalage phalo tamni bagai kaisa koisu change path change aboni bagai no kalai ngodo ngai damni bisingo nung pain thaka hingkai kor supap mane condition ni nung o jaga khai dam manangai ta jemon warranty gwnang mobile obokhai 6 month warranty jemon o jaga Galaxy S21 Samsung o jaga nugi mankhana 20,505 taka tinta color tongo o jaga obo khai superb condition oboni photo nung nuglak je photo ning delivery ngo approach nung nugi mannai ama haita obo superb condition 12 minute tongo 11 tongo o jaga nainedi 11 te hatongo superb condition 14,000 pura Q sri gotton okay mo o jaga
QC phungna hingke ko naina di good condition o mobile 12 Pro tongo 15 tongo hi warranty ganang 66,590 taka no online price busing naina di mona hari mano 15 jara hamjak nairo Gramin Bank ni ATM online mutui dingkhe nai dara apply Gramin Bank ni online applying ya Gramin Bank hingangkai nung Tripura Gramin Bank o visit khaidi aro thangui sarsungui malaidi malaya kwnui sadije ang ATM card apply khainai Mohoban Plus 10 Pro 22,610 taka hingkai afro form kaisa rwjaknai form rijak hingkai nunga form fill up khaiya joma rwdi Mohoban Plus na chi to 5G obo hingke nung logi logi no nini ATM card manui thangnai mamani yagulo tam khainai nung nogo phaiya kwnui mokai Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB 256GB mobo warranty ganang obo pura total condition mannai Infinix Hot 50X 5G abo okay boya deborma hingke nung logi logi ATM card mannai takhok salmanni bage ang kok sai tongo bo ATM kok sungtong Gramin Bank ni hingke sungui man norok tei kubuni topic bo sungui mano o live bo sungdi hingkai aboni yagulo hingke nung ATM nogo tunai 24 hours toni di nung ATM no kuno ta khladi 24 hours laimani yagulo hingka kai tam khainai ko nung jaga pin ma swnamnai bo jaga pin salamnai hingka kai nung ATM o thangni Punjab National Bank ni ATM o thangdi thangya kwnui jaga pin swnam paidi pin swnamka hingka kai no nung afuru kai Google Pay khaidi nung logi logi no Google Pay khaina bagui try ta khaidi amti hingka kai nini ATM block mano ba nini tei ongko samung saglak tamsing kamu ATM Google Pay samung sayang thanai salka de borma 13 na nayana angu Infinix Hot chenai tongmondo sorry ngoni takho khroksani Infinix Hot 50X 5G to tongnai negana do je device tong abon nung nogi mannai kwrwi hingke tor kwrwi nukjaknai Infinix ni to nainai mani model jote kaithamsi nugo Infinix Hot 10 tongo Infinix S5 Lite tongo tei Infinix Note 11S tongo morok misi tongo do obo tongo mona hari mano iko haipono nung je product sanka boyar deborma abo kwrwi do obo tong ekdom kaham fresh condition obo simisi tongjao hingkai single mobile to tongnai ni gana do mane Android kha asuk manthoge bujikada Infinix ro jemon Samsung bai iPhone hingke ekdom available no tongo o jagao tei OnePlus aborok tei Google Pixel aborok tongo Infinix Hot 50X sangtuni bagui naina bagui chaitoknai Infinix naigana o jaga nin sanmani device tora tong Infinix Hot 50X to kwrwi 11 rok tongo nugi mankha naidi o jaga nung je chajakhaiba screenshot buina rokdi Poco X5 5G tongo obo screen copy salka kisa wait khaidi do ang nini bagui 13 naina bagui chaitoknai kwrwi Infinix kwrwi 13 na 13 okay iPhone 13 nini budget busuk sadi do naidi grade D minus ni 13 obo puila sakang no phunuk dinai color spot obo no ang hana bagui recommend khaiklak grade D minus ni with box mono nang phunuk bagui chaitoknai device ni condition naidi only obo parts tam change ga bujili display change wngkhana box manai phiaba logi omo khai kesipai supercell o
Ungko kwrui charger maiha tei ungko maya tamni box maya hingke baksa baksa jaga box rwio borok iko mono hari mano nung 13 hamjak ke grade B ni buchikata Poco X Pro naile nung battery simi change to abo 22,360 টাকা গ্রেড বি ni যদি চাজাকে ang like rik nalangnai যদি norok mono paina hingkangkai takuk salka nung nahari mano hingkai tebo tong grade B minus ni bo grade B tongo minus ya tebo tong grade B mokhai 296 GB ang no recommend khanya no 296 GB rum nahadi iPhone hingke logi logi no stress pungui thango ama hita mokhai chao phia 23,590 টাকা paise mane 296 GB man tongo hingkai aba hai ang jefur paina bagui khatungo ajor rogo deal phaya do offer phaya agi rogo ta wngya hingka ang narak khamo tini haijora ang jodi ang niji ani bagui naina kalaika hingka kai okay 20k manai da 20k ni bo tongo do tongo nin bagui 20k tongo de grade C plus ni nai tongi do okay nungo na hari mano screen te camera change haipano buti hai condition nai negana camera o kijate scratch tongnai hingkai part change tongnai haipano camera hingkai apple authorized ni hoite thepajak display hingko lokal obo tanadi tongode teka makha iko grade B nini bagui naiddo takuk salka battery simi change nungobo nahadi 20k hingkai nungobo nahadi kwkrang nai tai ko ikomo sudo only display hingka battery change tei display change aba haitai hi box mannai teka proshno ngui mano display change ke mobile kaham no display simi change ta display tei battery change ama hai যদি nung ang display change rong ang pina musnge hingga kaiba tekisa rang bari riwi nungo 22,000 jat phanna har manota ang no tini offer ang nong thumbnail te title nugo nok saima kana je mane angko tini ni je offer hingka 13 te 14 abono tuine video khlaijak hingka tabuk 13 offer tongo narak baidi je narak na musungnai rok second hand price hingkai যদি damu jago hingka kaiba uko grade D minus rok na hari mano kisa aro parts rok onek change tongnai hingke nugui mankha nung 20k bai bo mano manphana jaga belai camera tei battery ko display tei battery change tongnai phiaba 22,000 khipka hingkai nung pura fresh condition mobile mannai hingka boni bagai ang no recommend khainai nung jodi nahana hingkai kisa rang khibinai 22,000 jamni nahadi nung kaham manai hiko grade 20k ni bisingo nok phunuknai oro grade C mani rikha moni tamo service naigana oro camera bo broken obo no ang rahna bagi recommend khaiglak 20,000 ke ma phano obasa condition hamya abon bagi no recommend khainai nung grade B ni nahadi takuk boyar debon mo Poco X6 Pro nung ola phone naidi ang nin bagi tu nainai Poco X6 Pro Poco M4 Poco F5 nini je sanmani kwrui bulk mobile thangai nang Poco tamo X6 sorry X6 type khaitani tamung thoi 6 Pro ang je bai live khai tongo o mobile asaknya tongo Poco X5 Pro 296 GB ini nung je sanmani grade D bini Q3 put phunuk ribana bobo hai nung nai to khenai di bini Q3 asuk condition hamyata iko volume rok working lak rok ni sijak tongota haipon nung doni na hana muchungkai naharui mano abo tabuk nin thani depend khayuta Poco X5 Pro asuk grade kaham ni kwrui te 5G tongo puru bare tongo hi grade C plus ni copy screen nai takuk nai tongo jo khnai di
tekrok takuk Saranjay Riyang 15 okay ang phunungnai do nang nai tongde live nai tongra de angi kono takuk no phunuk tongo bo Poco X5 Pro bo naina phung hingkai na nai tongthun naigra thun ang jotoni bwkhanani sepengnani bagui chai tongo iko nang jodi kisa misa swnamna naikhe ma swnamnaita ama hai mo minus tongni khai bujikada C minus bo tongo 4240 taka back camera not working screen copy ama haita kebo tongo e rong ni tongo Poco M4 Pro tongo Angkai thajingo 15 sankana 15 ekdom fresh condition superb condition nangno phunugano iPhone 15 oro hingkai kaham 6 month warranty iko takuk Saranjay takuk Saranjay naidino 46,590 taka 296 GB warranty 6 month tonai phone pro box mannai oro pink ti black tongo nung tamna hana hadi o jaga hingke bini QC naidi hingkai boot phone ni condition good hingkai 1 2 scratch kicha misa scratch tongi mano mobile o abo tongi mano se koroi kundi no oti 46,000 dam rogo borok ruya ketal nono device borok ro hanai nini box soho nung mannai 6 month warranty mannai o 15 ni bagi ang recommend khayo jodi nung na hana hingke 296 GB nung nahari mano hingke aboni bising nung belai damung jago hingka kaiba angano kom dam ni bisingo phungna bagui chaitok mano romdi single mobile o thangai bulk mobile borok bufuruna saima norok ready tongdi mo January no Republic Day ni offer phayane ang apro nang bagui live tui tongo apro nok ready tongdi apro 26 je January ni Republic Day ni tui bo kechi phayo phai tongo offer apro norok narigi mano teka tongo grade sini 296 GB takuk nung nai to kaka naidi teka tongo 32,290 taka phiaba mo pharak tongo do thajing sungje naimani abo hingkai 46,000 hingke obo hingkai mane busuk 32,000 phiaba o jaga condition kisa hamya ke bomo camera glass kisa baijak ni mano face damnani phone mane buskang ni camera kisa blur ni mano ama haita asungni bini condition hamya asukta mane sudu duita problem nugi mannai kaisa kai camera ni glass broken te kaisa hingkai phone camera ni jeta blur photo bukhai blur phai mano pebo moni cost hingga busuk 32,290 taka plus ajaga siuri tongnai 600 nini device damungi thangano 32,890 taka ama haita obo nung na hanna kai contact khaidang bai live ni pore tini ba khana pano amba haita hingkai teka tongo C+ mo 128 GB open mono phunoni mo screen copy thajini kono copy kri do sudu camera kisa baijak ni mano hinchauta iko nungobo na hari mano sudu screen copy mo khai mona hari sudu screen copy 15 je 15 hamjak nai 24,160 taka obo pio jetabu nono phunugui tongmani obo taisa kaino paithanai bui paisiu nai angka boyar de borma te plus tongo do 15 plus tongo grade any jodi pura new condition nana hingkai 45,320 taka nangnai plus je plus hamjak nai QC pura naidi pura fresh condition grade any do hingke jodi oro grade B plus ni naikha hingkai busuk 44,350 taka bisi phelaya grade C plus ni naikha hingkai busuk 32,890 taka pheboro khai screen copy mani thangnai o jaga khai hingkamon bagui nong nang recommend khayo jodi paina hingkai long time tina hingkai long lasting ni bagui grade A grade B no choose khai paidi aboni bagui best sungnai takuk boyar koikha iPhone 10R iPhone 10R iko naidi kaisa piece tongsiu bulk mobile grade C minus ni ang C minus no hingkai recommend khaina musungya
Tangi hingke khoroksa borok ni C minus ni mobile kisa hamya phaikya gabon bagui C minus ta minus ni nahe tokhan chugo haipon no ang single mobile thangi phunuknai nini bagui nung nahnani abo chura sukno grade B ni nahadi bisiya 10,820 টাকা 64 GB 3 GB 64 GB bini QC nono phunugiri wana iko bini QC nai dinung nai to hangka kai jara katal phaine rok channel subscribe tei like khladi chaja khaido ang kham kaini khladi hin saya tekha tongo tenar C+ norok jodi ano hamjakhe chajakhe norok like khaimano nongni baga sik ang kok sajawi hor kwchang jarao kwchangma hinya khaioi nongni bagui ang phunugui tongo obono hadi obo hingke glass panel ke damage ni mano phiaba battery service nai mokhai tenar 11,030 টাকা KCPI Supercell app tekha tongo tenar 12,110 টাকা grade B rok ngai nahar mano obono na hadi takhuk boyar de borma mona hadi mono 12,110 টাকা jatno nahardi COD ni nero 500 টাকা phainai tangai mo yango 20 ni niche hingkai yang 500 টাকা nangnai norok COD charge 12,110 টাকা plus aro 600 টাকা plus 500 টাকা plus keke 12,610 টাকা nini total khorocho thangnai 128 GB mono nungna hana hingkai ang bai contact khai aba haita hingkai nogi makhana norok hingkai te kaisa norok nang phunuknai laptop otini phunukriwano jara macbook hamjaknai apple ni macbook te kaisa windows hamjaknai borokni bagui phunuknai apple macbook pro 2020 iko bo pura fresh condition grade C ni KCPI Supercell app ang barbar sai tongo bo sungka khoroka takhuk adong studio hinai iko bo naidi norok ang photo phunukriban nongno o je tamnani ani angke ni number hingga 7628035892 note khanardi ba description jak tongo mokhai ngodo macbook pro omo 2020 obo nang nahri mano jena hana muchungnai norok ang contact khaidi obo takphunu stock tongkho fresh condition 13.3 inch 8 GB RAM 256 GB SSD grade C obo je jara apple ni je product hamjaknai Q3 report naidi bini tamo mane o jagao defect ni man keyboard not working charger not available major scratch on body crack damage panel ama hairok ni sijak tongo ta QC pheba QC je simani hai joto phaya do kai dekha tongo 2021 53,543 14 inch mokhai 512 GB 16 GB RAM obo o jagani QC phunukriwano obo hachini silai kaham obo nahari mano hingkai photo naidi photo bongni tamo story sagadi dati story ya KCPI Supercell app Play Store thangi naidi mo grade B ni do 2019 ni rok mona harimai ko na harimano battery simi nungma paltoknai battery not working ni sao obona hari mano iko bo grade B ni grade B rok ni hingkai ekdom sokpai ka mane no nahari mano nuk mane chaja khamane nahari mano aba haita te kahe tongo 16 GB ni 32,184 obo
photo bini condition naidi iko nugi makna norok kono scratch kriyo no nuk no scratch rock tang nugi maya o jaga obo norok nahari mano hingke tebo tongo naikha hingke to tolarogo hingke chung asus ni bo tongo je jara windows ni mani hamjaknai 27275 taka 16 GB 512 GB mo onko katal price ro kundi no chunga ke maya Q3 put naidi o jaga battery kwrui charger kwrui phebo condition kaham ningabo battery rok paina hanai tei 10,000 jaga jat bo tongo asus ni ZBook hingkai bini photo bo naidi mokha swkang yata hingkai titam tong Dell tongo 11,000 grade tini 19,000 tongo mote chawano je jara student norok nahari mano je jara samung khainai office rogo borok bo nahari mano kom dam ni bisingo naidi mo nahari man norok nahana hingkai amo haita kom dam ni bisingo khakhayo norok joto nugui makana hinui RAM rok manthogo hingkai khakhlai norok jotono tini nongni je musungmani nukkana hinui hingka haifano twisa nokno ang phunukna chai tongo last digi Android bo tongo Android kasik available kwrui 13 hamjaknai kharoksa takhuk 22,360 taka nungobo bono nahari mano only battery change bini photo dara ni number rok ano iPhone 10R number 7628035892 jodi order khlaina hingka ang live no order khlainai tabuk no ningano payment khaidi 500 iko joto dollar ni sikango no joto taku bukung ni sikango no nono ang live proof nini order khlairi mano nung jodi 10R order khlaina hingkai tabuk ningano payment khaidi plus nungo live bo nung nini address ring share khaina muchung khaimano eba nungani WhatsApp o khaimano eba khai nung live pai phano ang nung ang kwrwnglai mano nini bagai 10R ignadi ko thachinga ang phunu geda iko logi se out of stock ngai thangka 15 grade C plus ni 24,000 ko 60 taka nahari mano hincheni bang bui paisika hingke tabuk nung bo o 12,000 ko 10 taka 10R nahana muchung hingkai takuk boyar de burma hingkai nung obo no joni nang muchung hingkai mo deal ni grab khaina muchung hingkai paidi hingkai ni bo deal keplai thangonai amo haita omo haino mane kesifai super sale aske sale thango hingkai nung jodi obono nung jodi nahana muchung hingkai grade B ni iko out of stock singni paikhuwa haipano ang tam khaika saina man nini order khlaina bagi ang o jaga add to cart ritna rakha order imankho hingkai jodi nung grina muchung hingkai tabuk no nungano Google Pay khaidi 500 tei nini address rohodi hingkai tei nini bumung tang saimaka tei nini tamjakamo mobile number nungano rohodi hingkai ang tabuk order khairnai mane o jaga kwri kha do norok nugui makana out of stock ngai tongkha phiba ang add cart o khaina rakha hingkai abo order imano nini add cart o rijak nung jodi na muchunga hingkai device tongkho yango hingkai ro condition iko takpo nai tongmankho hingkai abono nongna sana muchung norok je device no hamjaka logi rwna bagui chai tongdi 11 bo add khaijak thachingo sabjani 11 rwna hin samani 11 bo yango tongkho phiaba 15 grade 15 Pro Max o ang mane carton ringrok mata hingkai ang tamo remove khainai tangi hingkai bok to mono nasna hai hingkai ang mono toni tam khaina ba hingkai 13 bai wngko tongkho amo haita
Hingkai jodi nangka hingkakai takuk boyar nang payment khaidi ani number 7628035892 abo Google Pay Phone Pay Paytm tongo tai abo nani WhatsApp number abo nani contact number hingke ang live bon khaisinai hingkai norok nugui mankana tini ni norok sai mankana KGFI Supercell bomo hai bui o jaga o dakti dakti paina bagui chai togo kalai kalai ni bagui hingke margi angi thango kaisa piece jemon omdi o jaga nangno phunukgano nwgmo tromdi mo iPhone 14 Pro kata obo obo kwbangma ya do o jaga je kaisa phunukha abo kaisa device no amo hai hingke aboni bagui je nung device no nung chusungo abo logi logi nung order ma khlaio logi bono bolte nung o live o tang nung naitokha nung chajakhana sairedi mono card o rinarokdi card o rinarokkhai paimano o add card khaya hingkai abo kwmai thanai hingke aboni bagui no 10 থেকে 5 মিনিট 10 থেকে 15 মিনিট amtui hai jora barak kwrui mane kaham kaham product hingke logi logi no sell ongoi thango ta amo hai hingke aboni bagui no ang sana muchungo norok jodi chajak khe logi logi paidi tei ang community tab rogo bo rwo tei norok ani WhatsApp group takphano join khaiko join khaipaidi Telegram channel bo norok join khaiko hingke join khaipaidi tei norok Instagram tibo norok ang bai kwrwnglai mano Instagram follow khaika follow khaipaidi Facebook bo tongo link rijak tongo aro bo norok follow khai mano hingkai abono norok saima khana tinile mane bobo hai je o website mane logi logi mana hingkai tam tam ma khai hingkai mayang nani buddhi hingkakkai nung paya mane tongori khou naharano hapti haike tongkhe mayang thango jemon romni o jaga o 12 thaisingo phunukmani amorok kotono out of stock wngkha hihi amtuita hingkai asukno jotono hor kaham norok ano logiri tongmani bagui norok asukno kwrwnglai tongdi tei dakti dakti no nongni kaisa video phai tongo je Aadhaar card address father name changing no thui abo chung khlaidima yokho abo hai tom samol tripura angle tamono sai salai kisa phunuksi buji yakho nung tak paithago phaigaba saimaya khota obo wngkha KGFI Supercell ni jeta second hand mobile phaljago yang tui jodi nung mobile nahana muchungkhe nahari mano hingkai nung bo mobile chajak nung comment khaidi nana mobile phunuknai nung jodi chajak khe nung order khlai mano nung ani WhatsApp bai kwrwngui mano WhatsApp number 7628035892 o nung kwbangma mobile nung chajak khe aro grade A grade B grade C grade D grade E tongo grade A o hingke pura fresh condition mannai grade B o hingkai battery phano change wngmano camera phano kaisa change wngui mano grade C o bo haino grade C o hingke duita rok change tongo display battery display camera amo hai camera ba battery abo haita hingkai tei top up condition o hingkai tamsi kamo pura 6 month warranty gwnang mannai jemon o jaga amoni twino chung salai tongo hingke je product no chung nung chajakha logi logi paya hingkai oro out of stock wngui thangma nukhuna amtui stock wngui thango hingke aboni bagui o jaga je nung product no chajakha logi logi painani bagui chaitokha hingkai nung nini aje chajakmani no nung marok naita dara do Android naigari kaisa do sadi ang live kisa mwthangna himtongmani norok khorokni khorok tamtesa phaigo kwtal sadi bo Android no nainani mane bumung sadi oro Android asuk kwrui do khub kom hingkai Android tubo nung jodi bumung sake ang naina bagui try khainai nung phone ni bumung sadi Redmi tamo Redmi phano Redmi kwbangma tongo haia dibana ge Redmi iko o jaga tongo Redmi Y2 mane asuk kwtal model rok borok tuya Redmi 4 Redmi rok no hingkakkai oro nugui mankhana nung K24 rok tongo Redmi Note 10s tongo hingkai iko nung nai tongdi Redmi Note 11 rok tongo
nini bagi phunuk tongo hi hingkai obo hingka hingkai bo tingna naigana Redmi Note 11 hi kisa scratch tongo hingkai Redmi Note 12 Pro plus Redmi minus ni fresh condition obo munungna hari mano Redmi minus ni nana hingka hingka kai nungani WhatsApp kwrwngnai mano screen simi copy ngai obo hingkai tei tongo Redmi 12 Pro plus ta kaisa omo haimo condition asuk hamya somor deborma 13 ang 13 thasing kono phunugui paikha nini bai phunugui riwano 13 tongo do 13 tongo hi Redmi ni 22360 taka obon jotoni kaham ni bisingo mane kom dam ni bisingo ta 22360 taka bro aadhar card o name spelling change bahai ke khainai obo ni video phaiyano norok naitongdi ulo next rogo hingke naidi o jaga iko Redmi ni hingkai nugui makhana hingkai tei nung jodi tebo kwlaijak nahana hingka kai ang no 13 ni piece phunuk rwnai name change aadhar ni abono tui to update phaiyako jebor phaiyo ang afuru video tui phaiyano Redmi plus rok tongo to takuk somor deborma nung naidi dara app ni mung tamsa KCPI Supercell app norok ayang tui sudu device ni gosimi nai photo rok simi nai manai norok rate le nugulak mane price le nugulak naidi 22360 taka jar hingke 23000 bo tongo 16000 bo tongo phiaba o 16000 jato Redmi minus o onek rokom change tongnai Q Report naidi chajakhai nungna hari mano sensor rok hamya hini sao hingke nung rang se khibini ha tokai to tei kisa ni bagui nung ang korokna har mano amo hai Grade C plus ni hinai di obo mokhai camera bai screen mane change swngnai ang khajikmani sairika kwbangma piece no tongo 13 ni 22,000 hingkai Grade N ano muchungo hingkai 25,070 taka ekdom fresh condition pura fresh condition nung mannai ang mobile o phunuk rwnai iko white color no iPhone rok to naithogo amo hai tei kaisa nokno ang sana muchungo norok iPhone no jodi content creator hingkha tana hadi tangi hingkha battery chao battery salo waini rok waitham rok maruo mane heavy user hingkai nung Bangalore hingkai no Bangalore no ang delivery khari rwnai nini Bangalore ni address rohodi iko 19000 bo tongo mokhai copy screen mane display change kwkhwrang amo hai emna khai to use khai mano iPhone bangbai iPhone use khaio haibano nung Android bo khaio battery bisi game rok thungkha hingkai 3 bar rok chashma khaita ang to 80% mo khe charge khaio hingke ba puru bo tongo 100% charge khaika hingka kai battery health komio hinui ang 100% charge khaiya bongni rule mota ang cholio iko mokhai scratch kisa gwnang amtui rok no hai lab kwrui damage amo haita mini rok bo tongo hingkai takuk somor nung jodi nahano muchungkhe ang bai WhatsApp o kwrwngdi WhatsApp number 7628035892 hingke je nung product chajak kha bo logi logi no order rwkha hingkai nung ma roknai ulo riwano tak tongra thun hini hingka kai a product tei maya wngui thong dara kaisa sagadi second hand iPhone paikhe baksa account rok hack ongo hingbla sa kono warna kwrui nung jodi krijak hingka kai ongko khaidi jefuru nung product receive khaio device afuru o ah jaga o serial number tei
model number tongo abono apple go oro thangai je khaidi jemon ang nongno phunukriwano kurmo thangai norok je khaidi abo mane India ni da na butui busuk kwcham a jaga nok je khaidi apple coverage.com nei norok thangai akanai o jaga thangdi o jaga thangai akanai norok apple no check khaidi busuk kwcham India ni da na butui a jaga jotono a jaga nukjaknai EMI jagoi EMI a jaga nukjaknai kono wanamani kwrui bujikada hingkai kundino kesipai supercell ni ama hai hack na jat borok phalia borok abono diagnosis khai phalo hingkai tesao tamo ani dol khoroksa iphone second hand paimani Instagram account rok hack wngoi thangka abo bo umti hai sikok rok ni paika hingkai bar bo wngnai ni belai obo kaisa platform omo hai bongoro je romdi tamnani Flipkart rogo manui rok kunu jaga damage rok wngoi phirogui rohya da ama hai product se bongoro baksa kotal no phalo o jaga o kunu wanna kwrui nung ama hai kiri khe hingkai grade C minus grade D minus rok tana hadi te kaisa norok Instagram tirogo ba Facebook tirogo phone tapaidi ayang hingke thokaijaknai te kaisa hingkai te kaisa website ni bumung ang pok tokha abo OLX ni tongo kaisa OLX tibo tapaidi ayang tirogo thokaio hingkai jodi chini tiprasa hingkai to pailai mano hingkai kubuni jaat rok ni thani paina thaka hingkai nono thokai pan mano gaboni bagui tamsa angkhe B rok paina hini tongo grade B rok hingkai chao grade B rok no nahadi hingkai takuk somor bo nung jodi nahana hingkai grade B ba grade A nahadi tangi hingkai C minus aptui D minus rok hingkai asa phone hamya hingkai aboni bagui nongno sana muchungo rang khibino aswk nung pai tongo hingkai phone le koibar paina bahaya diba hingkai aboni bagui jungto save khaina bagui to second hand ni bo phailai belana o jaga je naitung nairokno takhno sana muchungo jung second hand mobile tamni bagui nangkai jung rang save khaina bagui se second hand mane rutuklaio mane romde ang 40,000 khima nang thaniwa ang ani rang 20-15,000 bai ani wngoi thango hingkai ang second hand no khosa sinai belai yaba haita hingkai second hand paina thangpani bono kaham naiui paika hingkai chao extra charge busuk nahar extra charge hingkai yango 1000 ni hoite 20 jora hingkai 500 do ayango 21,000 ni hoite chengka hingkai 600 naharu mane extra cost bolte abo COD charge jemon nong nang phunukgano oro mobile order mani romdi o jaga eko 14 Pro nog nung nai tongdi live nano phunukrinai o takhukni mobile ang order khlaika o jaga nogui mankha 534 taka nangkha bini iko COD charge do iko oro tei ang busuk marokjaba te 60 taka hairokse marokjak bini mobile ni dam 38,750 taka bo mo COD mane defro bini ongko mani phainai bo afuro khai 38,750 taka marwnai omo khe chwng ongko no kesipai supercell no payment makhaio musuk nugi mankhana oro kuno cheating baji kwrui ama hai hingkai aboni bagui no chwng aswk mana harjao hingkai jodi nung nahana hingke nung naharui mano abo nini thanio depend khaio ama haita chwng khamkhe no nahardi atui saklak tamni bagui hingke abo nini muchungtui nini life nini ichha hayadiba hingkai aboni bagui ang norokno sanai norok atui hai kwbangma website tongo ayang tirogo tapaidi obo hingkai certified chini oro chini relationship manager bo tongo hingkai chwng chini oro rakromdi kuno ekta product tangi doi phaiya ba tangi phaiya chwng aboni bagui bo oro chini available tongo jaga o need help with o jaga o chwng swngui tongo hi order related chwng bongno swngkangkhe borok reply rio ama haita romdi o jaga ang nongno history phunukgano jemon view history ang tini borok bai chatting khlaima rok joto tongo o jaga o ta ama hai tamno tui chat khlaika aborok joto no o jaga chwng naikha hingkai chwng mannai ama haita bufuru chat khlaika amorok joto no o jaga tongo ta hingkai borok reply rio borok help khlaio ama hai romdi dara ang ani ro supercell
tui ang KYC verified khai naharui bo COD marunai haye da mana hanai same phiaba khonadi nung KYC verify khaipano borok nono KYC verified khairilak tangi hingke একটা reason amungkha nini shop nungma phunuknai mane dukan ma phunuknai nini dukan nini banner nungma phunuknai wngya hingke borok nini jeta KYC borok reject khairinai abo kaisa moitu narokdi ahaino KYC khaina hini rang magana takhibdi nini dukan proof borok nayo video call tui hingkai nung ani yang naharna hingke dakti nahardi tangi hingkai mane limited offer ang sgango sao community tab rogo ri tongo iko jagati out of stock mi thango jodi nung nahana musungke ang bai o live ni pore kodungdi ang bai ani whatsapp number o 7628035892 o takuk somor tei kaisa product phunukdi hini sakua Vivo V25 Vivo V25 to kwrui puru tongo 11230 টাকা সমর গ্রেড বি মাইনাস নাইদি ইকো মোবাইল অমাহি কন্ডিশন kaham press condition niko abo 5G puru nahana musungke norok nahari mano grade B minus ni iko screen simi copy tekrok sa phaika 3000 থেকে 4000 দামনি মোবাইল ফোনক দি 3000 থেকে 4000 টাকা দামনি মোবাইল ফোনক দি ওকে 3000 থেকে 4000 টাকা দামনি মোবাইল ফোনক দি বাজেট 4000 under Android mobile nai tongni takhuk nung tongkhai nuknai kari kheto nuglak nyangka ang yang te nuglak tongodi 5000 thasine iko Samsung Galaxy M15 5G omahai 4440 টাকা hingkai bini condition naidi QC report hingkai tebo tongo Vivo YA2 hihi 4490 QC report naidi nahari mano nungobo hihi mobile condition yang tui hingga kai nung photo kai nugui manglak sudu bini QC report nugnai Motorola G35 phunukdi phunuknai wait khaidi white color kom phaike nini channel community post reader under 25 are 25 ba tabuk 23 khane nung man tongbole nung nahana ke tini nahar mano street line ne khoroksa takhuk nung nahana ke tini nahar di tabuk nahari mano nung tabuk tini jorti ofari tongo 14 13 ang nono phunuk sirikha tongo de nung 13 na tuguna 40 mo tongo iko grade C plus ni QC naidi bini hingkai 13 no ang khaching kawang piece phunuka nangarang bisango sajake nahari mano nung nasingke nung tei maraglak abo kaisa moito narokdi Motorola G35 tak available nahadi ulo available kari phurukai nung maraglak Moto G35 usagangole abo tongmani no tini stock paikana single thangana Motorola G35 Motorola G35 ta kredo Motorola G45 tongo
Motorola G45 dङ 35 गोरैहि G45 dङ copy screen manai Motorola kwbangmano tongo Grade A ni tongohi Motorola G85 Grade A mona hari mano pura fresh condition katal model Samsung M15 Samsung M15 Samsung M15 iko Samsung M15 Grade D bo tongo do Grade D bo hingkai bo bai condition phunuk rinai QC report nai QC jasol do nai ang phunuk toni bo Takuk Rishikesh Deborma sorry Tripura gojak nai di QC nai di oro churu screen copying nai M15 Gede M15 te asuk koroi asuk no iPhone 15 Plus Jus na Deborma yeah, okay iPhone 15 Plus iPhone 15 Plus Grade B iko nai di 15 Plus Grade B ni do image sakangno phunuk rinai black color ni only battery simi change mannai 15 Plus do Grade B ni bini QC report nai di 37,530 aro COD ni charge tongnai iko only battery simi change nengobono hamjake naharui mano Grade B ni 15 Plus tehe tongo 15 Plus phono 6GB tei 256GB mane storage kobang C plus obo kisa back glass kisa panel hamya abo nang nahadin chaglak Grade ni nahadi Grade ni hingkai 128GB 46,620 taka nang katal kuni naske manglak box mannai obo charger simi manglak charger kai nang extra ma painai iko condition nai di Grade A ni bukhuk jos na Deborma bridang ka saimali yang tu bumung baito buri na haima tongo ini pink color moto buri rong ni color no buri rok to pink color hamjago aba hai joto oloke nugi mankhana nana hingkai ang bai kwrung di mobile number hingke 7628035892 S22 FE bulk में S22 FE S22 FE okay Samsung S20 bulk mobile phone din sao Samsung S22 FE D minus okay D minus तो नहीं C minus है C minus देखो ऐसा है कंडीशन ले सकता है भाई उसका QC रिपोर्ट देखो स्क्रीन कॉपी है ओके थोड़ा रुकिए Samsung S22 D है D देखो D है देखो माने स्क्रीन में कुछ फ्लिकरिंग आएगा उसको भी आप ले सकता है 8,000 में इसमें COD लगेगा
D minus, D minus, D minus, D minus, D minus, सब डी है लेकिन डी माइनस आप जो जो चाहता है वो दो नहीं पाया है। आप जो मांग रहा है डी माइनस तो नहीं है। डी माइनस नहीं है भैया जी, डी माइनस नहीं है। डी माइनस नहीं। सैमसंग S22 S21 डी माइनस में नहीं है। चेक तो किया देखो, आपके सामने ही चेक किया देखो। नहीं 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 भाई, सिर्फ सैमसंग का जो S22 है, S20 है और S22 C प्लस में ऐसा कंडीशन है। ये भी ले सकते हैं आप 15,000 में। उसका QC भी देखो। सब डी का है और प्राइस भी सेम है, 8,000 8,000 8,000 सब 8,000 है। S21 है, C का है, FE। ये भी अच्छा है डिवाइस, ले सकता है आप। स्क्रीन सिर्फ कॉपी है। नहीं भाई माफ करना, माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस C माइनस ऐसा है। आप जो ढूंढ रहा है वो नहीं है। ओमफ्राय मार्केटिंग संगा सुकनो नरक जदि जदाका हंगांगाय नरक फाइदी WhatsApp नंबर 7628035892 आरो करंनि मानो ओमफ्राय सिउ रिचार्ज एंगो 20 जरा हंगांगाय 20K जरा हंगांगाय 520 नि लाइक हंगांगाय 21 इसिमे एंगो दिसपन हंगांगाय 600 आसुकनो नरक जदि पाइनो मुजुंके WhatsApp बाय करंदि दिनि बागा सुनो जतन हर काहाम हाय नरक बाय नेक्स्ट वीडियो मालाय फैनाय जतन गुड नाइट बाय।